Hvem er så de højre ekstreme? Vi har besøgt en af de store gadebevægelser med nationalistiske holdninger i England. Den hedder English Defence League. I medierne der bliver gruppens medlemmer kaldt hooligans, racister og voldelige bøller. Men selv siger de, at det er dem, der er under angreb. Vi har sendt vores reporter Tom Carstensen, som i flere år har beskæftiget sig med det yderste højre, til Luton nord for London for at møde The English Defence League. I don't give a shit. I walk down this town every day. Ordene kommer fra Tommy Robinson, lederen af English Defence League. Deadline møder ham i Luton, hans hjemby og byen, hvor English Defence League startede. Han advarer om, at vi nok vil få nogle blikke, måske endda blive råbt af, når vi går rundt i byen sammen. Han er flere gange blevet overfaldet i byen for sine holdninger og sit engagement i English Defence League. Han bruger ikke sit eget navn. Hans familie har levet under politibeskyttelse, og Luton politi har foreslået ham at forlade sin hjemby. You still want to stay in Luton? Yeah, it's my home. Where I'm from, born and bred. Organisationen arbejder for at minimere islamistisk indflydelse i Storbritannien. De muslimer, der er i landet, skal integrere sig og lægge den bogstavelige tolkning af Koranen på hylden. For ifølge English Defence League bliver Storbritannien islamiseret i stor stil. People are just fed up what's going on to our country, fed up with what's happening to our country. What is happening? It's being Islamified in a serious way. We're being treated like second-class citizens in our own towns and cities. There's a two-tier policing system, a two-tier funding system. We have a master race in Britain, and that's Islam. Ved folketællingen i 2001 var 15% af Lutons befolkning muslimer. I dag er andelen højere, ifølge English Defence League helt op til 25%. Det tal kan dog ikke bekræftes før den næste folketælling senere i år. What are you hoping to accomplish? What I'm hoping to accomplish? Yeah. I was hoping to wake up the major three parties to realising the anger, the fear, and that's what people say. We do all this out of hatred. We don't do any of this out of hatred. We do it out of love, love for our culture, love for Christianity, love for our kids' futures. English Defence League startede i forbindelse med en demonstration afholdt af islamister i Luton i 2009. Den islamistiske gruppe Al-Muhajirun demonstrerede i Luton mod en parade med 200 soldater, der vendte hjem fra krigen i Irak. Kevin Carroll er en af de englændere, der var der til paraden. Han var der med en kammerats mor. Kammeraten blev dræbt på netop den tur i Irak, og ifølge Carroll spyttede islamisterne på moren. I was trying to get to them to give them a punch on the nose. Yeah, you could say that. And they deserved it. And my only regret is that I didn't get there. Et halvt år senere blev han anholdt og senere dømt for forsøget på vold. Dragged out of my house at 6 o'clock in the morning by 8 police officers. Luton har været hjemsted for radikal og farlig islam. Mændene bag angrebet mod Londons undergrund i 2005 mødtes i Luton. Og manden, der sprængte sig selv i luften i Stockholm, boede i byen. En lækket rapport fra den britiske regering pegede i 2008 på, at islamiske grupper hverver folk til at gå i krig for Taliban i Afghanistan, i blandt andet Luton. They'd recruited and they'd sent people to fight for the Taliban, and there was all these Luton Muslims, and they have a stall set up here every Saturday. So I was like, hold on, these people are in our town centre. Senest kom English Defence League i mediernes søgelys under de nylige optøjer i London. Her tog en gruppe af medlemmerne til den nordlige London-bydel Enfield for at tage kampen op mod folk, der begik hærværk og angreb butikker. Tommy Robinson var der. The police lost control of London. Houses burning, with families in it. Police not coming to their aid. Fire engines not coming to their aid. What choice do people have? We went out not for violence. We went out to defend the community. Selvtægtsgrupperne i blandt andet Enfield blev i en del medier betegnet som hooligans. Critics say that you're a bunch of hooligans and that's about it. Well, how do you respond to that? In the sense that we're not hooligans, just people who ain't going to back down. People who are prepared to defend ourselves. Det er dog den brede opfattelse, at gruppen har sit udspring i det engelske hooliganmiljø, og siden har trukket flere forskellige slags mennesker med sig. Is there a large group of the EDL who are also involved in football violence? That's the accusation. No, there's no facts to back it up. Do you know what I mean? Don't get me wrong. There are young lads of the same stereotypical who go to them who probably go to football. I go to football. En del af English Defence Leagues demonstrationer er endt voldeligt. Alligevel nægter Tommy Robinson, at organisationen er voldelig. Is the EDL ready to use violence? No, we're not now. There has been examples of violent things happening at demonstrations. There was a shop in Leicester that was attacked. Yeah, one shop. And also bottles thrown at police vans, injured police officers.
Yeah. What do you? I mean, you as the leader. Yeah, we condemn that every time, and but what I will tell people is they don't understand the anger, the desperation, the fear, the frustration that's in our towns and cities that we're living next to Islamic ghettos, knowing people that have been abused by Muslim gangs, knowing people that have been killed by Muslim gangs, knowing all these things. We're the people that live down here at the bottom amongst it. So when those people go on the street, every so often there's going to be an explosion of frustration. Tommy Robinson mener, at det er moddemonstranter, der angriber English Defence League, og de forsvarer sig. Dan Hodges arbejder for det antiracistiske magasin Searchlight, der tilhører den yderste venstrefløj. Han er ikke i tvivl om, at English Defence League er en racistisk organisation, der prøver at pakke sig ind i at ville beskytte England. They're very clearly an extremist organisation, they're very clearly a violent organisation, and they're very clearly a racist organisation. Their entire focus is built on a particularly pernicious brand of Islamophobia. Men Tommy Robinson nægter, at organisationen er racister. Men de er meget kritiske over for islamisk indflydelse. Han og English Defence League mener, at byer som Luton er blevet gjort til byer, hvor muslimer bestemmer. Og English Defence League er utilfredse med, at der i Storbritannien findes mere end 100 sharia-råd, der ofte virker som domstole i arvesager og sager om familieforhold. Sager, hvor kvinder i sharia står dårligere end mænd. The EDL is being accused of being racist. How do you stand on that? I ask, what race is Islam? What race are Muslims? We're here to combat a fascist ideology. We promote black and white, we promote integration, and we promote non-violence. That's what we do. Ganske som Tommy Robinson advarede imod, så går det ikke ubemærket hen, at han går rundt i byen. Flere gange oplever vi, at unge mænd med muslimsk baggrund råber efter ham. It's Muslim. Does he mind you? Or? That's what I mean. He's just letting me know he knows who I am. Når vi går rundt i Luton, så er det ret tydeligt, at han ikke er specielt populær blandt den muslimske del af befolkningen. Jeg har flere gange oplevet, at unge mænd de stopper og kigger på os, stiller sig op og ringer, og så kommer der lidt flere. Og mens Tommy Robinson, da vi mødte ham, sagde, at han var lige glad og gik rundt i byen, som det passer ham, så er det kun ham selv. Familien kommer ikke med. Det er for farligt. The only thing that's changed is it just means I can never walk through town with my family. I don't go out in my car with my family. So that's why I just don't bring my kids anywhere. I don't bring my missus in here. So it's like I live two lives, if you know what I mean. Southend, omkring en time vest for London, ud mod Nordsøen. English Defence League afholder et af deres sidste forberedelsesmøder til lørdagens demonstration i London. Lederen af English Defence League, Tommy Robinson, frygter, at politiet vil gå hårdt til demonstranterne. We need to show massive restraint and not react. We cannot be seen to be fighting with the police in any way in Tower Hamlets. Demonstrationen skal foregå i Tower Hamlets. Bydelen i det østlige London er den kommune i Storbritannien med flest muslimer, og den berømte og berygtede moské East London Mosque ligger her. Og der har været en del forskellige historier fremme om islamisk indflydelse i bydelen. All other posters going up that are saying like Sharia control zone. This is England, you know. It's not a Sharia control zone. It's an English street. I mean, Tower Hamlets is a known hotbed for militant extremism. You've got posters going up targeting the gay community. English Defence Leagues march bliver dog ikke en march som planlagt. For indrigsministeren forbød i sidste uge alle marcher de næste 30 dage i 5 kommuner i London, blandt andet Tower Hamlets. English Defence League kalder det udemokratisk, og de møder alligevel op og afholder en demonstration. Det bliver en demonstration, hvor de ikke går rundt, men står et bestemt sted. Det er nemlig ikke forbudt. Bydelen, de skal demonstrere i, er Storbritanniens fattigste kommune, og den har været på forsiderne flere gange det seneste år. Avisen The Telegraph har dokumenteret forbindelser mellem den muslimske borgmester i Tower Hamlets og radikale islamistiske grupperinger, der arbejder på at ændre samfundsmodellen til islamisk. Borgmesteren blev i øvrigt fyret som kandidat for Labour for at fuske med stemmerne, så han kunne blive nomineret som partiets kandidat. Her ses han sammen med en islamist, og han beskyldes for, at det er hans lærermester. Og da han blev valgt til borgmester, sagde et medlem af Labour ifølge flere aviser, det her er nu Storbritanniens islamiske republik. Teachers being attacked for teaching. You've got hate preachers in there weekly. The East London Mosque is being used as an epicenter for extremism. We're fed up of it. No one's doing anything to stop it. Everyone knows it's going on, and Tower Hamlets is a blueprint for every town and city. It's what's coming in the coming years.
John Biggs er medlem af Londons byråd for Øst-London, hvor Tower Hamlets ligger. Han bryder sig ikke om, at English Defence League demonstrerer i hans bydel, og han har været med til at samle 25.000 underskrifter mod demonstrationen ind. The reason I don't want the march in Tower Hamlets is because this is the heart of one of Britain's biggest Muslim communities, and the intention of the march is purely to be provocative and to cause violence. Men English Defence League afviser, at det er en provokation. Why is it a provocation going? Because there's Muslims in that area. It's not a provocation. We go where we want, anywhere we want to protest. It's only a provocation because they're hostile and they're violent. Lederne er blevet forbudt at deltage i demonstrationer, fordi politiet har sigtet ham i en anden sag. Hvis han møder op til demonstrationen lørdag, vil han blive anholdt og sat i fængsel frem til hans sag kommer for retten i september.